अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपनगी मिनट कुंथ्रागी मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा अमदि एप्रिलियागी अपांबा मॉडल सिंग सुपनदगी लुपा लिसिंग 10 खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंचाबा पिजरे अकुपा मरोल किदमक कांटेक्ट तौबिराउ 9089895330 अमदि 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैबन अमदि संगाई प्रो खुदोंचाबा सी मांगनबिगनु ngasimak कांटेक्ट तौबिराउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ELITETV news at Club Ming Tabri Suma Hamtara Muksari Ahmada going Pala Ponga Pau Sinda Kari Pau Community. Hamdale was Sipona Pamda Manipur Girang Loshina Pandamda Governor Lusingba Peace Committee Semkre Selgi Pekes Pamde Mube Kunagi Peace Pekes Pami Ratantia Kulum de Suba Aramam Samrenda Martyrdom Anniversary Pangtokre British Ki Singtam Kaidopa Policina Akoi Masel Nushin Handavani A.K. Bimal Assam ki Chief Minister Hemant Biswa Laga Biren Amasung Socio Singa Unabkre Ruling MLA Singh Central Lusing Sing Unarunabale Kre Mairui Singh na Governor da Memorandum Bisin Kre Lakhipu Dagi Maitei Singh na Mateng Pangbalakli Haibisna Koi Punapungi Muru Pawere Matang Laribasi Sanalebak ta Ruling MLA Singh Punshin Bangamdri Kharinadi PM Unabachatningli Kuki MLA Mapan PM Unarun Bangasi Delhi Satkadori Hemant Biswa Sharma Imphal Lakta Manipur Phum Yang Chilamle Hemant Biswa Sharma Tangdu Leitan Baki Thina Manipur Lakibani Nahai Thongachar Badagi Mio Nipan Hospital Laikan Nakre Kongsang Railway Station Nimitrani Manunda Mupung Panamato Tonaba Honari Sapam Ranjan Internet Thingmagimatam Sangdokre Kwakatel Apunba Maida Paibi Loop Siam Kre Highway Sanalebaki Muru Power Tang Levsi Sanga Express ta Hemant Biswana CM Yauna Unaba Yabasing Unakre Center the report Pikani Kuki Mihut Singasu Unakigani Hemant Biswa Governor Lusingba Peace Committee Semkre Santi Purangnaba Wapam Sing Tham Kre MLA Kunitoina condemned Torokli Nongmay Drop Box Tham Kre Hibasina Koi Sanga Express Kimuro Power Matang Levsi Cell Express ta Manipur ki Irang Nimit Kuntraga Tareni Surakle Makata na Pamdo Thokri Hapta Magi Manungda Kongsang Railway Station Mato Tower Honaba Honari Ranjan Assam ki CM Hemant Biswa Sharma Nomai Khokjata Manipur Laklamle CM Birel Civil Organization ki Lusingba Sing Unadana Wari Shanakre Combing Operation Left na Zathari Langsing Joveng Dagi GI Pep to Semba Bom Mari Fangle Tangkulam Sumaitei Mitei Puna Iram Damgak Minanaba Mipam Pangtok Tuna Warep Kia Lokre Juntra Manga Pauba Mobile Internet Tinkre Haibasina Koi Ichel Express Kimaro Power Matang Lebusi Ireba ta Assam ki Chief Minister Hemant Biswa Sharma Pungkrai Khongjata Manipur Laktuna Tholi Birang Matangda CSO Singa Wakanakre MLA Singi Mipam na PM Unana Warep Lokre Warep Lobuda Ruling ki MLA Khara Lakhide Tangkul Maitei Puna Iram Damgak Warep Lokre Bangladesh Manipur ki meeting Pangtokre Haibasina Ireba Kimaro Power Matang Lebusi Huelan Pau da Manipur ki Lan Nimit Kuntrag Mapani Surakpata Center na Governor Anusha Ukina Lusingba Peace Committee Semkre Kakching Amasung Bisnupur ki SP Singh Sindokre Peace Committee Hek Sembaga Congress President Malik Arjun Kharge na Phongdorak Wafam Manipur Tholiba Thaudosingi Matungda Narendra Modi na Apil Phawa Toroktabasi Asokpada Thum Hapsin Bani Manipur ki Party Tarana Prime Minister ki appointment PBU Hijakre Churachampur ki Gun Shop taki Nongmai Singh Lut Tokibagi Matangda Commission na Chief Secretary Amsung DGP da notice pikre Center na Akhoigi Asukimatik Thawaidre Ratanthia Assam ki Chief Minister Hemant Biswa Sharma Laktuna Manipur ki Lan Khamna Khanakre Fayengak liba volunteer Singh na section Throng Lokhakre Kuki MLA Tarana Prime Minister Amsu Home Minister Unarugadori Haibasina Oilan Paugi Mario Pawere
Matang dari bisna ku Shanghai Express English edition ni. Yori basi Hemanta Biswa Sharma lands and infall with messages from Delhi. Manipur should not hesitate to ask what is needed. Looting guns, MSRC issues notice. Peace committee headed by Governor set up Minister of Home Affairs. Amuko talks peace with NEDA convener. Assault of 4 Tangkulgal issue settled. Students urge Governor Ratan Thiam question silence of Prime Minister. Inmates visited Haivasina Khoi. Shanghai Express English edition Nimuru Power Matang Lepsi People's Chronicle. People's Chronicle Yoribasi will report situation to Amisa Himanta Biswa. Prime Minister's silence is rubbing salt on wounds. Kharge. Center constitutes peace committee for Manipur. Mob attack on Ukrud remains settled. Trained and 49 relief camps with 50,648 inmates in state. Dr. Ranjan. Kotu blocks NS2 after cocaine violence. Haivasina Khoi. People's Chronicle Nimuru Power. Matang Levasi Imphal Free Press. Imphal Free Press ta no untoward incident since Friday. Minister 10 political parties seek appointment with Modi. We need peace, not food. Ratan Thiam. Artists demand peaceful solution. Assam Chief Minister Hemanta Biswa visits Imphal to help restore peace. Ban on internet extended for 5 more days. Closed door meeting of legislature concluded. Haivasina Khoi. Imphal Free Press ki Muru Power. Nasi Imphal Pongwa Pau si Singi Muru Pau Kara Amadi Ate issue Singi Matanga Kanana Bahdi Ngasi Kwigi. Studio da lengsim nula ribasi Manipur ka sangnai riba socio political commentator P Sonamani ni amla tang Sonam tara auchin cha thag cheri jit dombu to maru na khoi tuan ba papers in the si yori basi khoi ngarang Hemanta Biswa Sharma Assam ki Chief Minister Hemanta Biswa Sharma la amaga khoi Chief Minister unaram ba duga ate civil society organizations unaram gi wafam ba duga peace committee sema gi wafam sulai aduga Manipur ka sangnai riba international theatre director Ratan Thiam na photo wafam mayam sulai re aham badal lakchini use koi Hemanta Biswa gi se yeng si tamo koi hauji tuan ba me gi tang uhum dagi hogi ba lan ni na oi tang uhum da thama phagre mi kutha ni adu ngasi tang tara ma thoni na koi mi kutha ga dipan mapan sujalak pa si koi lo ba yare lai bu hang dia koi theng ba su theng na Assam gi Chief Minister na Delhi gi message ma puraga lakpani hena sida court tauri Manipur da laka da Manipur gi Chief Minister unaram ba duga civil society organizations sigi leaders unaram ga khanara ba je sigi kari gumba fall lama haiba tare masig impact se kari wegini khanbi daw Jit ahamada ELITETV bu aina thagchari managing director Jit Ningomba busu aina kromjari malem tabiri punung busu aina koknajari Jit akhoi matam mamada Manipur haibse sarastra ning tambalepa kam oiramani India to picture of a soup. Mr. Bhutan ni hingi se koi East Timor pikraba Nagaland on chauba population su yam the East Timor Indonesia di kaido independent on a pajanamoni hingi. Adu akoi British and local matung da nampu dani khangde changni na kangbu khrana changmani khangde tawdnaji India gamanum the lay now we are Indian. Yare I have accepted Indian haitana. Akoi se matamu the nongshan in haina lerma singa sidi Nongsa se che de yek pun nongsa dang la tawrena kari gino haibada lepak se ko iho sagat pa lepak se tangdu leitana lehendaba haibase mase Manipur de leiba akoi phurup akoi mayam ge manung dagi ni thoi ngakta se ai Assam ge Chief Minister ikai khunarba Himanta Biswa Sharma sahab ai yam thagchi ma young dynamic ni mana North East Democratic Alliance ke state tarit Nipan sigi pullaga mak sinabani khigi BJP ki high command Prime Minister Home Minister amadi maki President oiba Mr. Nada already mamang da lerma punung mapu thajadra notice se nangna khar pak chawbule pak nangna phajana chal ma thabak tawi restlessly ai kesule yidu miyo emani ai makpu ai ahum lak ai handak unagi mamang dise unagi Karigino haibada ai ishagi lanai ke sunat ma unabase yam wana thoi yam thenu wa khrajan ma unabase adubu tobu toge hi unab lambi dum lehda thori ai ma ki lon da khar khangje bakra ngang je badu jam harawi mana Manipur digini haibada yam harawi mase Assam de leibirwa gauti de leibirwa miyoi sing mayam ru tabi gani adom su yawbiri bane akoi chamine bada ai unei mapu ahum lak unei
Manipur gi Meitei singi Manipuri singi apapatagi manam chakot thorangi tamakta ma phajana ma kaneta welcome to equally mak thari bese mak se samna harega Mr. Modi amadi khoi home minister kanagi lambeba kanagi akhoi Amit Shah sahab khoi mak ki Hanuman dongna la oina lak pujani kanni jamu chief minister amagi tamakta tangdu leitana leibe tamakta mahku thari ibn adu tapne mas important ni Manipur da akoina tho only baki irang sene issue sina world gi attention da yamna phattaba yamna akaiba yamna aran boina akoi se ulle masigi issue se kana thon man da we people akoi sagai yami lup yami tangdu leitana leirami matam amada charo muru so ji tawnari khonari adu issue se makan makan sum talak pa se yam drabada Manipur se country kuntra manga ka tho di phagadam lup khudingi lekai de aisu posangom ge kolopne kwakithan area de leibani aduna ya posangom ge colony spisum thong singyam mai se masi koi posangom ge country ni aina asu mai bhapne tori se adigi yamna freedom people ning tam yamna pi ba sichu masa yamna kai ba malai India gi constitution da hairiba se freedom se pi gadabani hairi freedom haiba ni ba se or pi ba se certain limitation ama lebam toy ai freedom pi ai unda nomai ai pi re ai license pi dana pare I gone killing people masi freedom natte ngachi thoi ba se aduni tori ba se aduna Manipur da tangdu letan lehendri ba se we people is a kanano majority se maitai manung da manadaba ngachi jembiu congress na claim toy party tara akoi shure Delhi da chalaga akoi prime minister unarun okay fine adudi karigino de Manipur dana lady balenga say your brother your colleague one time your friend nakshan naba bosom friend akoi close friend thangminaba chaminaba chakam amda tangai tanga general thangmino punamak se ngasi BJP na palen modi su changa chamina khobina tawradi kayam phajige degedo Assam da matamam da jam iho ma hogi betan jada Prafulla Mohanto ko akoi AGP gi maki chief minister na term adi homlok lermi yam ihu achubu ta kibe tanja da Assamese singsi ati sagai karmain tawri Mr. Prafulla Mohanto and Brigu Fukon the then home minister Moise all Assam Student Union gi jam stalwart jam wang na position leikhaba mi anisina group mayam punamang se year charter tawraga 180 chanba aircraft group punamak civil society organizations group member punamak MLA punam mantri punam lo ine chalaga yam khoi chalaga plane namad pula pune chalaga prime minister ga unaraga song chabu mai mamang da loina tawraga wari yotai sanana khotna leiba chaba takpa government expenditure punamak loina puthoga everything face to face prime minister ga una khona da tanadana president ne haire prime minister law noi mem lon khanasi haidar Ashumaina lenga ki makuk akoi Manipur akoi su tamba yabra of course subject to cooperation of the opposition leader Manipur de lebi say opposition leader na ai sarkar na apawtabak tarus I will oppose it if I don't oppose it I am not opposition leader phattaba thabak torodi phare mang sampai ni met ke melo jare karim kaide apawat thabak torupode lenga ki ngasi machit tagadiri tanja se I wish and I request opposition leader da or opposition party punama kari tamak lenga ki makuk mayam punam phaminaraga Manipur ngak se hairute ke do we shagi yengdo ni I yengdo na I kanugi ay gotra yengadur kana kanan awang mono kanan anem mono Mr. N Biren Singh mak se koi man mathagat pani chief minister ni mak madu mai manakta changaga adi also masigi tongan bada other side of the coin chief minister nasu chanbidano mayam leaders mayam leader opposition leaders pono pusu kobi khirba adu khangde invite tawdana khotar masi manungda masi akoi khana nani du yade masi leipang akoi lenga ngakpugi issue ni jat ki akoi gi masi khanugum si sage khanugum si dharma khanugum si akoi leibese karmain ko punjan gani karmain ngakani group amani yadru su kisu kai dene ke dogya out of 36 to 35 group na jarabadi government of India kadai de lenga dagya
ngasi dia ko ni ji hujur haidana khoramba di henman gi badigi ushit taba mayami chino sing ching dali woro biganu ado musu jamna lu ne to bugum tawi haji pali se linga ki makok na ai BJP shunate Congress shunate ai gaba achumba ai khangjo haije gani you like it or not we are not audit ado achumba dir haige haji ki pali linga sin aya mamatam ne chingum de yan preference pi bugum tawi tamdali bisun khar woro gum tawi chalo ching ne chasi a ching de adu torisi ada torisi ma ki cabinet pu mobile cabinet hai prithvi deshin ihan nan bani manipur de in tari base ihan nan bani penable on tobo punamo se pel kadang henman graba is it too much hai wahem le adudi ka aku hino mu cha chalaga ku leiton le ye do adi pium the tarabra this is what I'm raising these questions to all the think tank of Manipur and also to all the members of legislative members adigi mantri or amagi laila sahiba punamak akhoi si matang da government na kari tawi kari si tawdino man akhoi bu tawde ada tawde prime minister kari lai lag the forget it what you can contribute what you have done what you can contribute to restore peace and bring peace hai wahi sima ai mayam de hangachage don't point finger only to chief minister only to government don't wait for honorable home minister Amit Shah or don't wait for honorable prime minister he is an international figure man he is not only Indian prime minister alone whole world he is a number one since last 3-4 years adu mane Mr Modi ai Congress ku natte BJP ku natte my personality hoy thar paiwan aduna what you have contributed to the people and to the government and what I am going to contribute mashi hana ai jit thamjege yate TV la ta ngangba adigi ada khoi dharna khar tausanaraga government ni si tawdaba why prime minister should come now in that ma home minister thari who can decide everything me adun other side of the coin ngasi deserter 10 MLAs ai yamni kai moi maram da haibada ngasi de moi Mizoram da tillani haire what the paper says Mizoram da no separate administration pidridi we are going to merge ngakting ai pot dukan di pot khar leira pura thangjal ga Mizoram da thamgade tamakta my dear koigi honorable my dear MLS 10 deserter 10 MLS may I request you please come back sit down discuss it what is possible what is not possible you are fully aware it you know in a talibasi it is impossible so everybody knows you know better adubu you were born in Manipur you are serving under the government of Manipur both legislative as a legislative assembly member so also in the government top ranking hierarchy the lakpiula family community we belong to the same group we are against those illegal immigrants those terrorists coming from other side other country we are against it but otherwise lamsi pokpa akoi kuki chinao sing akoi alman marum pang punamak akoi se 81 82 chehi changjal banina we want to see that Manipur maintain peace and Manipur restore peace and Manipur is peaceful state hai besimta adun hemanta bisa sarma that hangum si what he comes he will say it adu kedu wit masu chief minister ne aisha chief minister ne adu di akhoi kita mai maintain balance to madu akhoi ngamdabadigi opposition na cooperation tawdabra natan laingak no opposition singsibu khomjen bada haitrabra natan moi da hanjin this is the time for the head of the government honorable chief minister khut lonadana opposition members singsibu khut pani ting han director mai mdabu chapi une kedoge chal khut sam laone tamu tada iba takpi une copy une hai besam dai suggestion tawjege opposition is opposition adum chatna mai mo chatna haijabu khochba tawbaseba masibu darkar labor leitabur amta khandabiune because you are the head of the government aduni phatre adum phare adumni adumi ahalman marum pang hane cabinet colleagues lenba honorable chief minister oramba Mr Ibobi or ate ko ja joy ko leader amam chalga mayam sing chatpi uni khotpi ni khoram jidna haibu bring to the table seek their advice and go with them haibu wahiri ko samtang thamjege jit yang pertama tambi damo baru ini home minister la matung da tuan mufum kya mana pongdo ambani koi peace committee sem na ba ate hiram kya tuka hari basingi manung da koi peace committee se ngang seme haidana PTI ki adum bachero la mana haidi aduga union minister la so basing manung da pakhale ba thabak singsi Guwahati high court ki hana ki chief justice Ajay Lambana chairman eba member ohum ki inquiry commission ma sem khra aduga koi
Santana little package in Lupa Koti Cham Sumna Ama. The speaker Emma Tokre, security the local Kiba, close to colizing Paganaba, mass combing operation Zatari, Iran and Brilliant Bakanaba, Kestaru, CBI in Tiganaba, FIR local cre, State Governor Anusha Ukan Singba Peace Committee, same cre have assisted Home Minister Piramba, Manipur Miss Mam Duni Hajabata, Ching metric to listen contra, listen kun Pirakpa, Aduga Kogi, Ate, Kurdi Wali. Laibo Wang the Yam Kui Tunda Koi Peace Committee to same Governor the Lit Torgadma, Swatch the Tang with Tang with Tang, Amma the Section Tang, Amma the Gi, Tang Tarada, Peace Committee same the 10 days back in the Lacey. Peace Committee same Bagi, Karimakara, Full Kara Lakatran Kanbrata, Internet ki aina su adom hangbi bada noma hapta mo mamang lor mare internet sibu masisum kayam kun thingadagi angak pa khudung cha do yam na lei kholi haibna chingba khotpa si ramje hangbi ki ai kai kaujitri adu aina su khangjaba khatik tang aina share tawjarami jit sap mase lengak nak yam munna naina re khona da tawna khotna tawbuni na mase khajikra mohi khangjaba khara masina yam damage orkadaba mali adunu or masu jai aduna mase hojiki di as on today lengang hadbis mase katang chumbra haidana aina su katang share katang tawjiki la chumbra chumdo di khangde adu amko hangbile banina Peace Committee same matang oh Peace Committee matang se oh Peace Committee matang se hoji koi madam okay governor okay Anusuya okay wiki lady governor madam good morning and I salute to you Peace Committee matang the adom na luching na to begin have said this is wonderful asugumba governor ayamna moi makhar thabak to bose yam nang na tinajari yamna mukhai leminari yam tang na thoki masi nupi mo oina ladies mo oina yamna accommodative oiba yamna kari haini mana yamna tajaningba mayan mating tongningba yamna inquisitive lebe yamna mathamoi changna mangudo unupor lakwe mepim pun sama loine ponman pi matu hong ba chawba ma ke mai kuchu machu amate yengja ani sum yengjarak pada aman sam pa ba di mai masaki yengbu kari haini kadang mayam kon respect tongningba ikai kun uning icham chambam ama adu ma mai uba phange ai mai gi maram dei phajana detail di khang de badu governor my head of the state on the tharakpa that to ladies sama tharakpa hai bise hajiki juncture siga money handle toriba army khang de armed forces khang de civil khang de mayam punamus loine mapu yai ma ja insum yengbada ngasi lalhobu group of mapu yagani odur man leader on a peace ki team se chalabadi I am 100% sure khare de nem dharakani tapna tamna lakani madu mamang the quality mamang the first advantage is maxin opinion second advantage mase pongje bo khoche bo leite mana pammi we chair the munne yengbiu masu mane ngatharaga amukta pamba leite makading chair du ge changchal laga jamna mathamu yauna sheng na khra taja ningba moi the wari shaningba matum puru da chobu chair du ai cha sometime edis to governor oina lamsi governor shudi chiki tanja da ai cha lecture me ani hom lak laktana rasbahun de cha lejera me governor konana adu chair chobu du phamma ma chair du tangkhaim phambaga ma ki mamang de leru my guest or laiba mayam sing du gi manak ta katang changjaningba magi chair du ma phamba ya da by virtue of governor my head of the state to have a certain decorum ma maintain to the yadaba adu yam inquisitive ma lobugum tawi tabugum tawi yam phajna smiling the what is sabu khotpa aduna man peace committee leader or the mipum punamak jat punamak sagai punamak dharma togan ton libe punamak su loina thoina changakani apparently it appears she has got the wonderful quality of a leaders not only leaders as a governor and also as a leader adhaji matam se governor from takdo kharga leaders oina ke role amuk man lor ka dobni shoidan mase mongol oigani have say I can't thajabum leine jit I 100% having amjur but definitely I reading say may not be 100% wrong kharati thajabale because she has got that wonderful quality of a leaders and as a governor and as a head of the state have something I thamjage hom thambi tamu ngarang nahan si akhoi ki YouTube ta akhoi ki karan thapar ga akhoi ki interview to bo ma da akhoi ki
Oza Eke Bimol, Professor JNU ki Professor Akwajam Bimol unaki wafum amada Bimol afum doki wafum si akwai British ki chingtam khaidok ba policy na akwai masel nusi nahandabani haidaba magi interview to the phone ki ba lei hamji lei reverse situation je damo koi chingam sungtam khaidok sina maram moira kanda British na torma chingam sungtam khaibsina akwai da nusi nahandabani haifum si sai da damo ki ba kari mo lei thamida chingtum khaidok paise kana khaidok kana sa khaidok tin na jit akhoi amatani num kana umna noni chingda pam leibani akhoi ni ta akhoi se chingda lerami ipai pu haktang degi puari degi akhoi tamda lakpani akhoi china ngaktani hoi se churchanpur gumde as per the puari history the hairi base churchan maharasna mana mapanda lakpa akhoi Myanmar rom de lakpa hana purbobong rom de lerba Chittagong hill tracks area rom de leiba khotpa sagai sing mi khra moi lam da changba khot mateng khra panghi khot ki haino puari da koi taba phangjai madi mo se lebam lek tan jada no churchanpur se si mafam se noi leiru haidana thamami haiba sim tang di akhoi puari dai detail madi like te padri ai ne se pop poi mapa taba ja haire poi se khoi British na khoi chingtam khaido ombadagi haiba haji haris ko sina khoi bimol haidura hoi oh bimol professor bimol la hoi oh mase British ki di everywhere chat pa khudung wakta divide and rule policy se masale maram di makhoi se kaino haida makhoi missing yam daba losing se afaba su khara lai su tamba khopa de sogulami adi mo se divide and rule natrabadi makhoi na pan mangamoi daba East India Company lakpadi matang dang torpa puna akhoi de ason ma leri akho mad British ke mina yune chang yauri British ke sipai yune chang yauri adigi akhoi tiken regime ma khoi phal laga haton baba mi yauri asumaina khoi su akhoi weakness su le adun British na ko divide and rule policy se yam phajana sanar me maduna mana akhoi hajile bradas babon siga moi ge British ki moi ge makok moi administrator or haigadra or mohi chief commissioner haigadra matang du governor so sorry ko India ge status sum change lakpa tanjada to bu tanja se masi bimol sapna professor na hairi se yes I agreed jangbe matam puna makta moina loina khaidoga Bengal dagi Bengalis mem loina puraga Assam da loina Bengali lon na musha lalamme moina cha bagan mayam samuna lukshan bai tamakta forest mayam u chingba khotpa madigi cha plantation yes apapasa torume tea plantation moida hodokpani moina hode adu moja thabak to uders kana to Assamese se kaya anka khare solami khare loan le khare solami East India Company ki capital se Calcutta da lerami Bengali sing se khare anka to khotpa hisab to ko khare phabad loina Bengali mem loina pore up to the Babupara is a Bengali loni, Babu Levin, Babu is a clerk, Babu Para is a Babu, a clerk, Babu Kawi. The Delhi is a Babu Kahibata, the bureaucrats, top rankings is a Babu, so Haine. A senatori was said, Mohina, Hajili River Asbabun Siga, administrative officers, or a commander, whatever my title pine lerum was a major Ramanical leremi. Casually do a major Ramana. Madam the Nomina will control Tobanina, according to my Makadale, Aduna. Ningdou leramba ningdou leribasing she moi makada leramme man makada leba means khar freedom de p as per the history the adu bor sahib yaudrabadi bor sahib ne jadrabadi chatpa yade hai gumle in karino bor sahib hai wai sahib hai di hindi gi ne khangjare bengali se sahib bor sahib hai wahi se leite ne tabi puloniya tabi bor sahib leite boro sahib hai bane Bengali lon the boro hai ba kari lei kada je shoy no miteina board se bor hai de ko luhong be pibadu board ko ye aduna British ne mon rank se picture su control de mohine torumba adun ne khaidokpa si khaidomba si toba khotpa hill district ka toroi kholiba torum ka se tongana chingi mi sin kadang ko gi kanu ler manina khar sotan le hobunina moi khare se tongana kitang piramba khotpa se masa torum mani the professor Bimol Hai will say yes I fully endorse it mana haider se koi lon khangi adubu akoina khangna akoina mase achung mase kaino haider sometime we fail to bring it to the attention of the government of India shilermani shini ngasi di si phibam ne haibe se government of Manipur haibe se top oibi tak laine top oibi the government of Mr Modi sahab ka Amit Shah sahab ka confrontation to haibe natem expression da sir masi to the ya deni si to utter ko kai batai ne sir haibe why amatang the tune do
खजितंग दे हाइमदे इदनको नत्रबदी अखोय लेपाक से आते बीजेपी पाई आई बीजेपी लेरी सिगा आई से लथोपी गेदरा सि सरकार से थोगाई गेदरा सरकार थोगाई से कदौराइगे अमुक म वोट लेपु मयम पुनम लोइन अमुक सकागने because you are fighting for our state दिल्ली दे लेबा मीना खोय मणिपुर सिगा लेबा सिंग सिगा खोय मयम सिगी थमोइद लेबा लोइन खंगबने मियोय खरन मिजोरम तिनगे तोरपस कुइरबने मोय मथमोइद लेबने ngasi de paper da phongdore akoi so time and again adumgi koi channel ge through to sakun hang chaba yam yaw gare aduna sini jit ai gi mo thaibabu yam no je damo ai marak sida ten brem da lawje ge break matunga toan toan ba koi international theater director tan thyamna phongdo wafam aduga koi ruling mla sing center da chakni hai wafam aduga koi naga khoi gi naga sorry kuki mla mapansu delhi da chakni hai wafam yam khana ga double ri so viewers aten brem da lawje ge break matunda yam thona manjar Admission open. Manipur ki mapanda satrabasu yaraba best quality education ga loinana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai. Manipur University da affiliated tauba Indian Nursing Council amadi Pharmacy Council of India na recognized tauraba college asida chaliba academic session asigi akagnaba sit masingi admission hozare. Coursing adudi BSc Nursing, Diploma in Pharmacy, Bachelor of Pharmacy, BSc Forensic Science, BSc Radiology and Imaging Technology, BSc RIT, BSc Medical Laboratory Technology, BSc MLT, amadi BSc Operation Theatre Technology Operation, BSc OTT, hariba coursing asigi scholarship ki kudong saba su phangbigani amadi meritorious students singi oiba tongan ba kudong saba mayam amalegani akopa morog dama 9856575163 college address Pangai opposite MPTC da lengbiraktuna ngasimak kudong saba silowiu diabetes ka loina na hinglibu sing tha amagi manungda fahanba ngamle khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle piles haibadi nungsang nabasu chama da chama fahanba ngamle cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle bp wangbasu tha amagi manungda normal da lehenba ngamle umnamak natural oiba anoba hidak makal singna laying jabani hakchang da sokadaba side effect amata leite makhatana hidak chabagi mathausu tararoi akopa moral gidamak ngasimag lengsin birau diabetes hospital Jennings Road near Punjab National Bank Porompat SS Career Solution na chahi tara hena khunai sida leiriba naharol singbu achumba sinfam mama khangjana bagi khudong chaba du mapung fana pina bagi damak specialized oiraba team kaya semduna angang singbu nauringai dagi khoiga chana ba sinfam gi maramda singna mari makhong taktuna afaba khunai ama oirakna ba hona duna ngasi fawbala Career Solution amagi chap chana guidance thi ba haibasi arriba dinate adubu ipurgedi thoina nungsa thiningai oitre SS Career Solution na akaknaba plan amadi expertise singa putsinduna sacha khaknatana community level dagi hauraga adom gi khwaidagi chanaba sinfam adu mai pakna chatnanaba sem sagani aikhoigi mamal yamlaba naha singbu tungge chuwa lambel amada lamjing haurasi SS Career Solution na piriba khudong chaba singasi khopna khanta haurasi break matunda me mutaran obseri tawmaro haji labor situation sta koi ruling party ki MLA sing si koi close door da ni chupna koi khana dana kari tawgade kamai tawgade am kumna khana gre aduga koi prime minister amadi home minister unana ba chakni haiba phomse ngasigi pause am di yawe adubu ruling party ki MLA sing si marakta MLA kharadi yawde haidana koi tuan ba kano sing da koi report to yawri aura live hang di koi thengbu labra khale da mo koi man gre koi haji bawda ruling gi lo reverse state da praja mayam gi apen basi kya phang di hai tare aur hojik si thengbu su thengna hai ba ruling gi MLA mayam si naga MLA tara naru re ari kuki gi mapan unaru re amadi so ga leibadina adu ga jik leiri basi nipu si leiri si nipu je bawda linggen manada gi mami amasu tabu uri hai ba report to bu sida koi ton ba khabar sing da su da ba yauri hai wo phom su pan li aduna so as the ruling ki kangpuna koi prime minister amadi home minister una wo hum lakpase so da dikari hai ni mu je yam ni kai ni ngai ni bu mede yamani or manipuri amani haibede audition manipur de lejabani haibasi yam ni kai na the mi no koi se kari on khalam gani se koi khande ne picture manipur haige I say that picture that to Imphal
ain matam prote na hai don't declare as city ka hai besir pak chawraba all facilities punamak loina leigedabni open tholoi dabani mati shopping complex shopping adu ada di primary health center mapan thokpam attendant punam makan sugar pak chawna lambi open machir thoi du wahai garden student loin leigedabni mapam pick impal siga akoni capital rajdhani ni haina tawdana konung naina leire to asim martaba khoi masen manadaba e Manipur da leire MLAs punamak pare deserter 10 MLAs chakhiu de chachara sunu kaide omoi de moi de haire de Mizoram netting it's okay it is their own wish and aspirant okay let them think let them do what they want pare 50 lady 50 sim manung da amukamu 10 MLAs ama chingge mu tongan lady moi gi interest tongali I can speculate from now on madu pai Manipur kai damai tamakta ji akoi ye haumi gi group ka adigi moi tangkul group ka Manipur integrity kai be yati hai sumo kholobo lori it is really laudable thagat ningai ni tangkul hai bisi yam hajik yam no khoi gi marui ba lai haktan de khoi ichinau to oibe ta natan ate gi traps ba kun mirai ba natte ado khoi nakshan na ba akoi e da machim nau lerik pais masri kai be sunga yaroi aduna tawri basi yamna mi ki government of India ki leaders gi IB lady special bureau lady makan gi lady every movement na Manipur thoi puna mase loina home minister prime minister loina makeup to loina uri moni chatring da prime minister ma home minister kari khumgu de ge san already moi table da leire bani moi na hanga da bado aisu ishan masi thabak se koina torpuna aisu ketan khangji adu ai gi akhoi service leading authority ethics se mad ai haijarura adu mase mot banade tak paiman akhoi matam punamukta ani thokpi ohum thokpi mari thokpi laibak thibedi nahan kokomina amu koi meeting ama adu amu ko khoi chinau singsu madi nimita laktagum tawi adu musu mayam puni chamine side hai na hai nongalaga amu ko ge mu atopa meeting ama tawi adu amu ko su amu unabada amu ko su jawi atopada home minister unabada amu ko commission jo asi yengbada ko mi mamang da koi ketang nungaite mase tobigano ai kurlon ai hangachage ai haijage khoramjage ichinausa amu ko ka poktin di UCM ka poktin gi chehi yankhai rom mamang digi nifunga mamang digi akoi tiner lak pani agent ati top state leading it so ai yamna thakache yamna ai ijat tawji adu ani thopi se masina koi kedungani so ani het thopadan kedungan sa koi mangol oiroi man ai shai mung se in isha sa tanghai taraga karma min akoi ijat tawdi political parties khanne jingbiu karigano political parties puna pullaga aya puna mulana khomjin biriga plenam de chapiu kedoge chatplaga mayam pula khoise mot amatani haina karigano congress su jauna mase akoi ai law chief minister law nang si tawgudum law khoi ma loi chamani nu Manipur sibu kanogi ngakta oigrbo khoi BJP ngakta punsi su pul leader oiroidana ko Congress na hana pairami ngasi de BJP na pairi nongal atini su pai bajai karigano mayam asumai mot mana de bas mase ko ipapu haktang degi akoi phattaba lamchat tinaba yadaba ade political parties sing su aina pairing da aina ngak haigal leigedamni moi de opposition da leirabani tawning muta tawgani ade opposition parties hing manu pairi ko manu tawgani nang pairing da tawgribun ai madu laman khungani bhapta leigir ade di kana laga adom da statehood se maintain tawdige ade Kashmir da 370 article amadi 35A article loktoga JNK bu akoi tangkai tan khaidoga kanu ko Ladakh tongana akoi tongan ba koi Indian territory pi gi ban Manipur se to bujai ne is it impossible not at all government can do it kari to duri de matang da adu de akoi mau gi tomote state ma piro Maram gi state ma piro adi gi Churachandpur gi state ma piro digi Ferjol gi state ma piro Jiri gi state piro adi akoi na singye mai degina kari koireng addition airport East police station or East SP ashisho statement le hor siraba unity hybrid jam lui masi matang the opposition parties adong role akuni hele akuni namdagani adu khanbigano you come to the point under one umbrella jengbu honorable home minister of Indian Union Amit Shah gi jumda Mizoram digi nupi ladies khara Churachandpur digi khara Delhi di khara moi me mi cham chani nupi puna mo se Mizoram digi Churachandpur chapse Mizoram loina bayer da chan ba thak no lei no kot no plan loina sil chalo noi war toru cho hai ri chap the home minister mayam da moi angak padal thomjan gi Delhi police na yam kan to ke ton ja home minister mo si yaroi dar mani ko nupi mari da ko sal laga mi unagi
moina pusan ga pi du di more or less we one independent hai bani moina du hai bang mi nu pi na Manipur da karam matam na Manipur karam lengak na Manipur ki imai ben singchu imai ben chin ta hajan na bani civil society organizations nupi or imai ben leiba khot pa Hindi English padan ngang mangamba mi tara tang khan bir ga plane aeroplane da thar ga Manipur bhavan da lehlu the prime minister unahlu home minister unahlu cha patak ko loine to Nagaland se to Mizoram se to Assam se to kari gi tamak ta Manipur ga se to bi de ge nupi bi sideline to ru thambi nupi gi approach nupi gi changjaba da nung shijaba haibu wahim le ai gi ma su nupi ni adom gi ima su nupi ni adu ima haiba se ko ne chin da di ima ben ichen ni cha kan khorum jan ga to san ba tat se mai ti yam nahi tok tok piu sab koi gi ima ben so ko leader sing chu phajna lit to bangam ba mi tara kun tang mang aeroplane pi daga ngamdar sai gi thage tolop de khitang je mi amani gi okay year journey ai pi gen ngamdar su ai khitang phang je ba tolop se ge if the government is so poor adu di toro moi do adu mo khan de leite do mi gi nupi na ha sing jina chang tori pun mu se akoi nupi de nam thaba kari tor de no hai tum le hai dana asig ma thabak si sondarak pani aduna sing na hairabada mase yam nungai te khoi gi political party mache thokpa aduri kana sit ke dia khoi delhi chalo ni आप पहले जाके मिल लो ना नोई में से न मत उरे लाउने हरे दी जित करी हाई गदोरी करी नो कोन हाई गदोरी से लमजेन तनबी गनो सि मणिपुर कनबगी मणिपुर की ngमखै ngakpui कनबगी वाही ने मसी there should not be any white black or a CM ni a chief secretary ni or mane aduni adani mati MLA tani only minister ruling party mun so opposition your ruling opposition your mane ashi tobi gano pham mun bagi de ni khangde adigi kari hen mun hai ta da bani ni khangde ruling opposition so yauri ne ati shada si tobi gano party se tar natan ati gi party se makong pai na khorm jaru cho chang hai jaru cho tobi gano oja noi amta la piuni chamina akan cha kom thamina si advice pibi une khot pa this is a high time for the chief minister and other cabinet colleagues natra badi warakani ko your time is passing a very crucial moment honorable chief minister akhoi di akhoi thok phajana torpo do ubuni na khara palhanningi matam khara we are not biased we are not anti to any party no ala mo rek pojai akoi same thing phajana thok tor de mauna sakuna oja guru na khone khormani very unfortunate jit ase tobam thok tabani base koi mot manade haibase mi gi miyam mamangda already government of India knowledge se lekhrabani minute to minute program is communicating this is called the intelligence department masi the law in khoi krim the khangoi kholo na the computer thak hagedana every moment the direct intelligence bureau phamna the note block to 102 room the phami debu such a high profile me debu ek bhalla khoi gi home secretary ko oriba marinjan lekhraba phagraba nupani odu mayam na haini Mr. Bhalla okay gi kari hai ko nongdaktana okay bhalla adu dharti dana sorry ko nongdaktana Allah adigi okay dharti dana bhalla haina adum to bungam mioi leiri aduna makoi desu okay mot mani se ko utpat after all policy making se moi ani ne to godabani aduna mase yam darkar lei koi tangdo leitana mayam da khoram jaba hai jaba nonjaba at this moment honorable chief minister I request you apam to view akoi khoram jana hai jari tangdo leitana mayam se puna mayam da changbiu haibiu tobiu thembiu yadar som changbiu kopiu adu to khare nimthar kadra adu koi punna basungya ya de natrabadi manipur higan ngamoi haibisum thamjege ya phom tham be dawa makata na ngarang si khoi manipur da leriba ton ba artist sing adu art ki lam de le leriba myo sing pullaga khoi wakani phom phame madu da manipur ki sangnai ra ba du ka international renowned khoi theater director haibatai khoi ratan thiam na phungdo ko phom lei khoi mana phungdo ki ton ba pause sing da ko torga fongi khoi pongna phamdana khoi sale ki package pam de myo ebe khunai ki piece ki package pam hai wa phom adu khoi phongdoi aduga hauji ki phibam si yamna lure aduna kanglok ani bu khana libadu kanano mokoi du thidu oga chairak pibuna phagani hai phom su khoi phongdok ba lei aduna thenglab ju thengna ton ba art ki lamda lecchari mayam sing asina ngi thola kanda protest ba aduga sangnai re baratan thiam na phongdoi ba phom si sai da di tamugi kari meng ni tham jit hojik ikai kunarba malem da maming leikraba ratan thiam aina mapanda lejirni this ai ujai mark se jam sakna re miu amni world gi mapam country ponamukta angak Manipuri gi
kala Manipuri gi akhoi khutsa haiba khotpa na chingba khotpa drama nungra punam sman puthoga ma whole world sig yam do ma 60 70 countries mak koi na laba miyo yamani ai yamune makwe khangi manak to sa koi yam na koi thengni jermi aduga mase mak na hodorak pa se yam na phajai to bham thoi adu kitang ni thengar bra asini ai Nigeria se adu mapati chana bugum toi maram de jik lady governor madam sina man peace committee moko orik patan jada asigumba world gi figure like koi gi uncle haigidra yam haigidra ari bam sham sharma ma odir tanthiam makoi gumba se world na khangba forget about the India world na khangba miyoi singni aduga makoi na hairi mase mayam punne chabine dana mase karigino government si tobidriba si togudrba khotpa haibse khara hangba khopugum toyi madu problem ko thokpi gro adom di international figure nina aduna puthokpi mase worldwide talon accept togani madam de because of your personality because of your contribution akone to bangam daba Manipur de ada kama matera da lebine mai adu lebina da na leba adu ajam line khang mapan da angak pada makhoi bi yamna thangat pase governor na ka prime minister na ka moise urga adum yamna luna toba even mahoi bu kowdaga state ki guest ka ohendana ati state ka se kowdana governor khang di prime minister khang ohen mamiyo yamani aduna luchingba suggestion piba punamak loina thaga chei adoma tawrido adubo hojik akoi phamna legidaba jukti natre aw chumna khoi protester oigidaba dinatte mobilization or gyan tahanba ama jamna darkar lei laibak phabadigi hojik akoi gi lady governor mana peace committee gi makok oini haibase yamna irrespective of caste creed religion and status and akoi gi community loina mayam loin lakani ai shoidana masim mahi yangani haibase ai khatang de ai thajaballei kanangkhri ai na haibase chindung indana ishor masim oisanu adu ratan thiam gum mioi akoi aribam gi sham sharma gum international gi renowned film akoi gi fraternity gi mako koiba even chairman oidana kayam kina phole mi goa da tawdana khotna sakna moi gum manga taratang thorpa tarabadi shoidana techu tungda lakani hoi adun tobiu akoi thagachei adu atei splinter group haijabatai khulamjen tanagum si asmaina sakna rebamio world the power of international gi arena dal maming ngata lerbamio singja horukpada shoidana wakan se apaba da akoi gi jawgani akoi shu jawum thoi adun mayam lamjen tanaroi samana si tawgre aisu ma flek ma thangalaga ai gi ma ai photo namu nawa asu akoi photo namu is only impal ngata kan gum si. Let us open our eyes, see the, let the Delhi see it, let the world see it. Angang na pimcha issue gi chahi lisipriana. Mana ki Italy diga chalaga pop diga chalaga uniraga mana akoi tong to lai korambio akoi message pipu handa lisipriana ka chalaga hairi se. She has got the guts. Namibia ki president na lisipria bu kaudaga mana ada Namibia the leading tanja the world environment ki the meeting to tanja da. President kaudaga ma oda hai lisipria nangi naming da aina khoigi achouba thabak amaina tawgudori nang dengudi hena chawgre nang la yebadi sea shore the milising tara kun chalga mayam akoi samudra mapan de sengto pokhoto bolone tawri you are more than to me and nangi naming the any charity ama lisipria charity hena Namibia ge president namai maming de thammi Manipur da asu mamiyo ishu thoi mar madun an sing na pokhalaiba or koi moi mem sina photo pukul ko let us follow it show idana mas mahi jangani show idana mas mahi jangani masigi kana gumam na koi amana group amu sagalakpa amu sagal asipuna loina topiro topidana hajik ahan laman laile sahibi singchina toribi sing government of India so yam maru ni yam khangani adigi akoni su khanbam thoi ate state nasu manam de mokoi se lai gumani exemplary ni Manipuri history da or international history da haibi samtangi thamjege yam phajam hom thambe ta hom makhata la sening si hoji fof da so far tungan ba relief center sing da myo lising yakai gi mathak ta khoi chai thoga leiri hadrangna information khoi gi minister khoi gi sapam ranjan na phungdok pa press conference da phungdo e laibu wang dia khoi hobjik si national highway si khoi blockade tawraga leiri han hangdo ma bani hangdo bu yana da gi kotu gi khoi gi chairman gi yum mai tha dana adagi
convener की यूम में था तना मत मकाता ना मुझे थिंजन ग्रे केस होना तो उतना और जिसे कोई निमित्त तरानी की मनुंदा कोई खोंगसांगी रेलवे स्टेशन से कोई मपुंग भारत वक्त तो ना बहुनरी है फॉर्म से कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने फुंदो पले हेल्थ सुपाई बनी है दुना और जिसे हाईवे ब्लॉकेट तो कि उसने मरा मोरे कांडा पोची जैसे कि मतिक तांग बा फंगा दबा तेलो किलो दलपा मरफू यूरोपा आलू किलो दलपा yang kai hom pu pirakpa mayam ma ji mayam si one of the film dele swai sida koi railway da awi khongsang phauba train da pusala gadi hauji le film sida khara makai di phagadra hai bu hum su thammi hauji ngarang ngasi bukti koi manipur santi phame kai no hai kanda koi hauji ayam mana combing operation si paktak na chathabna कुकी मिलिटेंट साइ गदरा कुकी लालो भाइद्रा मैम सिंग जे दु चंखत नगिबा खरा तपथरा का नमु हाइदरा गम कामना बा अदुन तोइसना खोंसांगी असुबा रेलवे स्टेशन फुल फ्लेजेड ओना थबक तोना बहना बगी खोंथांग 10 days मतुंग दा पांगथोग नि हाइसे साइदा तामोगी करि ले थम जी मसे खोनि श्वेहन बने ट्रेन का फाउन बकाइसे मसे ममांग द पार्लियामेंट लेंगाकना यस ओजाइबु बिना माना हौदोम यम कन्ना आई माई रूम दस अनि ओहम लक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से टीम मैम नोटिस की पूरी चंगमी अदर ट्रेन का लाइदला अनगो दरि क्रमाई तगद मा की मॉडल का सु अखोय द उटली खोतन तौगी वेब बैक यम कुइजे अदु थेंग यम थेंगरे मतम खलम ये कोन ट्रेन लागा मयांग लाकनी मपान लाकनी इंडिया अखोय जे लोय लेबम लोय मसे को लान न पुखिबा चखु थौरंग द अखोय ने कम्युनिकेशन फत्रिंग कदुन से को चखु पंगम अखोय दम चौथग दंग नक्तने हजिक तोरिबा लुप सिना कुकी नेशनल हाईवे 2 एंड नेशनल हाईवे कोई 37 सिबु समय तौन थिंग जाब सिबु मणिपुर नैया करी तौसिगे और करी तौभम थोके करीगनो एक्शन लौद्रिबा करीगनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद थिंजलगा तोहलीरा अखोय सिबु चरा हिलनब ओने तोरिबा ब्लैकमेल तोरिबा पाप ने दोस पीपल आर पापी पाप चेलबंग अक्तने अदु कदुगु मसम दु हाइगे मणिपुर तंपाक्ता लेबे अखोय नोइन वाहली बसे तंपाक्ता अखोय गत नते अति सगै सु लेरी तौ नोइन अंगम बतौ अखोय शिरोय थाहुम था तरुक नंग थिंगु अखोय शिर बट इज देयर गवर्नमेंट और इज देयर नो गवर्नमेंट और व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नको आइगी जुमदा इन चटप तारगबु इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा इन आइगी थोंग दा हांगदु अतै अतोप लंबी द चटके हाइबदे लंबी द चलुगे बाजार चलुगे दे लंबी द चटप ताबद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नको दि परमिशन लौरुग चटप तारिब्र कोइबो मणिपुर लेंगा के परमिशन लौरुग आइगी जुम सिग मपान चलगे बाजार चटके जे परमिशन लौगु दोरिबा और इज दिस एलिमेंट्स और इज दिस पीपल मकोई से मणिपुर गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट मतक लेब्रा और नतन मकोई जम प्रेफरेंस पीरगा तमदली बखोई खोपान निथरीरने आई लिव इट टू द पब्लिक डोमेन मणिपुर लेरी पुनमक फम खोलगे सिटिंग टोटिंग तौर खोल तौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हंगदोकदवने देन व्हाट फॉर यू आर देयर व्हाट फॉर आई एम हियर आई कदबुताई मणिपुर दा आई मणिपुर दा ऐसे मणिपुर के ऐसे प्रजा मनी मन मन थिंग मत थिंग है थिंग एज इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो रूल एट ऑल सुन चट के मुझे थिंग ले थिंग मुझे टेक अच्छा टेक अप द स्टेप करी काय मी शिव तंजा शिव ताने के दो मी चाम सीगरे लंबी थोंग थिंग बई तमक सुमाइन कोई मोने ब्लैकमेल तो बस वी शैल नॉट टॉलरेट मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर के ओपोजिशन लीडर्स व्हाट इज योर रोल नई मणिपुर थोगाइबु ngakto noi pambra noi present government thogairige noi nungairige sira noi ne torusu dum togudan lakani mamang de noi matam lesu akhui ge thahum lom lambi chalangi de why you kept silent you should have done it something to haji ke government su kem kin government of india makong pain sum legi ji hujur haida no enough is enough masi henman gare something should do it janabra haida ni manga tarani yang wana khang su khage mina train nong min manga lakta bad min akoi mi pai na dan leidi akoi ne thahum thani thama thingjel pa tanjada akoi ede serious in khang si akoi mi gi minai ro koi no meti akoi she minai ni haida mina hairiba miki thi minai haibido tumdali ba koi sini aduna min usit tabne government of india you should not succumb from the pressure nang mission khanai government of india nani mission khanai di to bani national highway international highway thing and basibu no in khud thing and then you give it kind of you say no it is not possible for us to conduct or control
अदु नोय तौरो मणिपुर सरकार हाइरो अदु मणिपुर सरकार कोई चाहिए हाइरगे अदु जित मसे नुवाइते सुमाइन तो ब्लैकमेल तौबसे कैम कुन कोई खांगनी कैम कुन कोई सुमाइन तो लेगनी अदु खोंगसांग गिदे तौरिबसे ट्रेन से ची मंगा तर ममंग धन लाम यम फगदबने अकोई सिग लेब मियोई खरना मपान मी लाग जेंग अदु चाने कोलनी अदु तगने आदा तगने लोन खोपचंगने बांग्लादेश से लाइब रिफ्यूजी दी अकोई मरुपसा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मोई मनमदा करीमता हाइदे कन पाकिस्तान की कैपिटल कर इस्लामाबाद ते जिरी दो होंगे ने अदुन ताकपदी कोई जिरी से बंगला कन पाकिस्तान चंग रमारे ने इस्लामाबाद ने कैपिटल अकोई की ममिंग थोंदर बंगला कन जिरी द लेरी ने अदुगी म्यांमार दी लगप बांग्लादेश में लगप अति मफम दे लगप कोई रिफ्यूजी मयम कोई क्रिमिनल मयम कोई इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड मयम लगतन चुराचानपुर का कनोगद कोई फेरजोल गद चाइदन लेरी मफम फम से चाइन लेरी बा चंडेल खंगदे तेनोपल लेरी मयम पुनम से असी मरम दे करिसो हाइदे हजिक तक कोइन हाइ आफ्टर द डेथ डॉक्टर इज इनवाइटेड हाइबदो अदि पियम ने मसे खर टॉप डिसीजन लो बताई मी मंगा तरा कुन कुन दर सीबते केदो रहेगे Shiva to the Popatin at Mongchan Sishi. Let us fight it at Chumaitamakta. Kayam Kinaku is so into blackmail tone at Tambudege. So I request the government of India, look into it. Or your bias, Cybersamayan Kuching Nari. Please treat us equally. Adota Manipur Tangulita Yagani. Amadran Lamkare Hill in Mamit and Hepang Topa, Miti Shakra, Pang Manikra, Pichu Pitakar, Tauraga, Mantrika Sakarapuno, Helaga, Yaramami Nama, Ushalanama, Echalo, Tume, Kamkaro, Okaro, Hain Taurehetu, nothing to do with him to business someone like Udurno. Mausi, he is the Chief Minister of Assam. Mr. Biren Singh is the Chief Minister of Manipur. Can you have the weights on the Ampiri Haba? Ashiton, but Yade Masakoni Shonmanani, Akui. Don't forget, Manipur lay me upon a quay, Ning Tamalipakam or a Manico Sarasta or money. Monsieur Mina will lay with Nibra, Alaman Punamak, a Kulali Sahiba Punamok, and the government at the Kudumit and Kano. What is your role? What you have contributed? Developing Nangoi the name. You come in the street, you come in the field, then you suggest the government. Like statement, kind of people, don't behave that kind of. Come forward, we'll follow behind you. I will something I come to get. या फिर हम थम्बे दामो अदो ने हजिसी मणिपुर लेरिबा फिल्म सिदा तो तुआन थम्बा असम की लखीपुर दगी करी दगी मयाम अम लागा मतेंग पांग बलाई ngaraang sulai tuan tuan jaga sinda fayeng chatna khotna maya ma mateng pangbi amari na khoi manipur ma pan da khundari ba taseng na manipur sibu sana leba sibu hekta govind si sibu ongtang darshan tongjere di gaina khanjaba mayam la akanda sumaina mateng pangar ba mayam si sasai de da mokari haibani bali do jit mase yamna nungsi be jani manipur haibe se picture ba koi state ne manipur hek wang malan bada assam lady Assam ko tayo na bada Tripura lady, Tripura ko tayo na bada Bangladesh lady, Meghalaya tayo na bada Bangladesh lady. Ako'y mise chahitrer kunta pagi mamang digi. Ako'y ningdosing na chatlaga. Lakipur hay mapam sa aham batay. Lakipur hay basi yam na pikpa mapam ni yam na masi wari yami. Ada ako'y ayang pali kahit na mapam lady nindhemcha pukri kain lady lai ako'y tigan jet ki murti ka lali khole mapam de Lakipur doon hagduk pangagtani Manipur di any group pam chaki with mamangay way back 51 52 wari na ina ang muring ay tanjada Manipur di sumang lila lakpa Manipur di drama lakpa isisakpa lakpa ko pahay se mayam thoraga mo sa kormudigi mo masak sa karamain tawi kari pi sheli karamain wangangi karam balon mo ngangi se kan angang mo di ko sumji ati mayam sulun tawi Lakipur hay mapam siga pictures ako'y subdivision da jita subdivision oibi wani mapam niyam pikpa Manipur da lakpa mipam puna magse jiri heklan ba Lakipur taba masiga yam na luna tinapa yam na makoy na koy nung sibi ba at mandop amaleye mandop se mandop achoba kawi posamam ga mandop achoba ina mandop achoba siga Manipur di any groups any ako'y athletic group khangde harau kumai ki drama khangde adi ki sumang le like lakpa puna magse Lakipur gi posamam ga mandop achoba haidu ga han ihan nan pangthok kani madui bu khara phajan chakrabo all over Assam da Tripura da loin maming chakra gani Ado mayam se laku punung se piche ke lapoi pura lakani thabi pura lakani moi bhapta koi se kari hain koi sakse tongan ba
खुदी ते सेले खतंग मोंग चान शेरपा गेंजी मस लिले अदगी चुरबो ता थे स्माई चुर च फफो रंगुनि हाइदम दुम बिलाइती फपदम खनगरे मोइने खुबु दम नुंगसी जपा यम लाइरबो मफमनी अदु ngasiदी लेबक फबदगी असम की द लाख अनि खरे हेन लेरी लाख अनि लिसिंग यांगे हुंबुगुम लेरी चोजाइने दन असम द सिविल सर्विस की मी थोरे अदुम चैनल सिग अदुम ने सिविल सर्विस की नुपी अहुम गिबो इंटरव्यू तोबिगी ममांगे दिसो मुकमो सिगगी सिविल सर्विस मी अनि हुम मेते मचा थोरकन खोतन याम ngasiदी याम होटबो याम कनबा मोइनो खुबी याम नुसिबिबा अदु लेपाक के तमुक्ता मखोने याम नुसिबिबा मणिपुर चीफ मिनिस्टर अखोई चीफ मिनिस्टर ने हाइदना अन अखोई मींस ई अमतनी हाइदना इवन बांग्लादेश तसु यामना कने तोई मोनि मिति मिच चत भानु घात लेहोरबा श्री होटो द लेरिबा कोइ चिटागोंग द लेहोरिबा द ढाका द लेरिबा मणिपुरी पराद द ले मैसलो ने खर चत पकोप से ऑफिशियल ड्यूटी द मोइसे याम उजरी मखोइने मणिपुर से लखीपुर त नतना मणिपुर से कोइ इमा इपागे लमनी हाइना अहा मनुमित खुरमगा मणिपुर लाइमा हाइज मणिपुर इमा लेबा कैसे मोइने खुरममे अखोई मणिपुर लेबो खुने नोंग तो खुने मिथा खुरमगा मणिपुर इमा लेबा के खुरमसे एंगोदि चिंगना इछि तौते आदलिबा मियोसिंगना यामना नुंगसीबा अंगम मोहि ग्रुप लाक्तना जरीबोन से हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट तगिनी लखीपुर दी ग्रुप अम लाई अतेसु लाकनी अनि हुम लाकनी रेडी तौरी अंगम मोहिना रिलीफ कैम्प मयाम द चतना याम वन लेब ngakतनी लोपा 10 खाइबो 10 खाइबो 50 पाइबो तौरग लोपा 5,000 10 लाख अमनी पूरा खोतन रिलीफ कैम्प से चलग येन खोप तौरीसे मोय याम लेब नते याम वान खाइगे चरग मणिपुर अवाब तारे अखोई इमा इबन इचन इचा पुनमुक चावल फंगदरे खोतन लाक्तन मोय मियोई लाक्तन ग्रुप लाक्तन तौरीसे मसे थागत निगाइनी मणिपुर लेगात नतन मणिपुर प्रजा मयामना मसे मखोइबु अखोई इनिको अखोई इपाइपुन संदोबि इनिको हाइबसे मसे कोइ खंगबम थोई अखोई यमतनी अमबुरसु आदा लाउरिबो खोलाव नान मत लंदन दगी टेलीफोन तोबिरीदो मणिपुर द वाना पुनमक अखोई द रेस्पोंड तवी अदिगी अमम तौरी पुनमक लोने हजि गहौटी द ngana नान दई थबम चचरुबद गहौटी द मयाम मिते मयाम पुल्लगा अइबु ओकने ओय इन करिगुनो हाइबु चा थक्सियर अदो ओजा कोई करी तौसिगे मणिपुर तौरी पुनम से कदोंगि ओजा हाइबिउ ओजा न मयाम पुलन पुरमने हजिओ याम तंगदो लेता लेबिउ आदा अफब मी लापद मणिपुर ngakpai tamge tobidgo असम दे लेरगा असम गवर्नमेंट बु मथवाई नुआइन बदि तहनगनो नोय मिति पुनु मतम पुनु द लोइन न प्रोसेशन तो स्ट्राइक त तवि नोसे तो खाइना तानिंगब्रा हाइबुम तो वखन म लापसु जाय अदुदि नोय यार चकदमे असम दे लेरे असम गवर्नमेंट मवा इनगदम अदो अखोय नुंसी जबा एग्जांपल म पिजके यूनिटी ऐसे जम लोबु जाने नुंसी बसरु असम से ममंग द 18 डिस्ट्रिक्ट लेरमे 18 डिस्ट्रिक्ट तक कचार दिन से डिस्ट्रिक्ट हम थोई बसे अम खक्तन कचार डिस्ट्रिक्ट कौय 17 डिस्ट्रिक्ट ना खगी कनदिगी मेघालय दिचे मेघालय के लोन असम लेन डिस्ट्रिक्ट नि मिजोरम से असम लेन डिस्ट्रिक्ट लोन स्टेट ओन गिबनी नागालैंड से डिस्ट्रिक्ट ओरमबनी असम दि मराय थीबनी अमु डिस्ट्रिक्ट तो ओन स्टेट ओन दोकरे असम से मराय थीबनी मोहिना करी हाइगे हेबु खगी तोरिबो खई ओजा अखोई मणिपुर तौरीसु करिनो ओजा अखोई कइदौ हाइये अखोई तौगेने ओजा अइना बिजंबिउ शांति दे लेबिखो मयाम न मणिपुर दि अचौ चौ लुप लेरी मखोइने करी हाइरके ताबिउ खोपिउ अदुना अमन लाई अमन हाइ तबु मयाम मानरगे तोबिउ ग्रुप मणिपुर से ग्रुप तोबिगनो अचौ ग्रुप न हाइरपु दनो वेरिफिकेशन चलगा नोइ पीसफुली नोइ तौ मणिपुर शांति की तमक्ता मी लमद लेरगा मी की लो अकाइबे थपको दनो तौगनु हाइदना अइना मोइदा हाइजरमी अदु लखीपुर लाइबा ग्रुप सिंग लाइबा हाइलाकंदी लाइबा तिसु लाकेने तारी गहौटी दिसु लाकने सेन तुम करते अंगम मकदन कलमी चाउग्रब सामु मुद लफोयम पिजगुम जाने अदुबु मीना थमोइ सिंग लाकपसे अकोइ मसे एक्सेप्ट तौसी मसे अकोइगी इनी मोने नुंसिबिरिबा हाइसे अकोइ मसे ईश्वर न चानबिबगुम जानी अदु मोइना लाकप तंजाद आई मीडिया से हंगचगे याम वान मोइ लाकप जानी मोइ पैसा नुसा से याम लेजदु बनी याम वान खाइगे नरगा लेंगाक त कितंग कटके मयाम अवाना सिगा लुपा लाख मंगाम तराम तंग कुनम तंग कटके हाइन लाइबे सिंगसी कोइनि कितंग मीडिया मयाम ने चानबीदना कितंग पुकुट पिरदी मसे याम नुवाइजगनी आई खुदलो हंगचगे अदुम समितिनी आदा लेबे मिति सिंगसिना अवावा पुनमक थेंगनर बिरक्तबनी थेंगनर तंजादा अदु नुसिबे सरु पोकनी मणिपुर गी मीडिया द हेडलाइन द तोबिउ लाइब म्यूसिंग अथापदे लापो असम नि गसाई वादो डिस्ट्रिक्ट तरा तेरेतन असमीस चलबा अमदन कसरदन बंगाली चटप लोने डिस्ट्रिक्ट हजी डिस्ट्रिक्ट होम सिग डिस्ट्रिक्ट अमा
असम द कोई बंगाली लोन चलगनी कने कसार डिस्ट्रिक्ट ता हाइबो मोन ओपोज तौदना तौबदगी रेलवे की ट्रैक त फमबदा ओपोज तौबद मी 13 नोमैन कापा हाथ के मदगी तमक्त त्रिपुरा दगी वेस्ट बंगाल दगी बिहार दे बंगाली में आम द लोइन कलकत्ता दगी लागा होल असम से पैरालाइज तौबई वाने दिस इज कॉल्ड यूनिटी आई अदुमाइन तौसी हाइबो नते एटलीस्ट नेशनलिज्म हाइबसे अखोय थमोइद लिबम तोय आई समेते यमनी इस मणिपुरी यमनी मणिपुर सिटीजन नि हाइबसे खतंग कोई थमोइद मसे नेशनलिज्म लेबम तोय आई मसे गवर्नमेंट अगेंस्ट नते मी 13 सिग्री दैट पर्टिकुलर डे मदि कुमै तादर मदि ngasi वोस मसे रोल बैक तौनदम लेरे आई असुमाइना अखोइना नमफुद तौसे हाइब नते लाइबक फदना खुदे लिंगो फ्रंकानी चटली खोली तौरे चुराचानपुर द मिते रोन नांग यादे नि थिंगे न ताय व्हाट ए वंडरफुल लैंड असे लेंगाक ता कंबी दुंगाय mahai kumbatar dagi pan amanda koi family yor dagi meghalaya dagi atopa state dagi nga pusila kuje pura thingre haina leina so ita manipur se damo mapuri mapan dagi nga se adum lakni jenims te lei haigum to inem hoise masi kondo ba oh moi se private hospital natra hoina ngahi thongba charu budi mioi mapan hospital laina akhoi gi laikin nagre harine masi jit kari no khoina hairu dori se masi kar mong de thongi no kadai digi mona hotel ligi lawru rira chak chana budi thong budi tawrira masi kar main tawri masi ita sene khangdri akhoi se masi maramda fishery gi maram da kashi thor khang later bane the labak thibani haina masi lobudai shibu chingbo bhog yobu su yari adu चाब तक खर चेक्शन नखोई चाब फई हाइगदरा मसुम दे हाइजगे कर मचारग जाई कर मचादरसु जाई अदु अखोई से चाब ददी खरदि का हेनबुगुम तवी अफंग मत पुंचा चसन बगुम तवी अदुगी मसी खोइगी अहमददी आंध्र प्रदेश रोमदगी और खोइगी केना ना चाक कसे तोइन पोरमबनी पोरक्तन को फार्मोलिन का हाइदन तैसल लगा तौदन खोतन तौबदुगी nga sataka tek leira manungdana pumdrasu charuga nga saka ga thong mata jadane hata khara pumdharak pag manam he lakpa khotpa nimitare ni pa nimitara ni thoika thambagi jamudi nga se charroi haidana the andhra pradesh nga se moi abu thingubda andhra pradesh minister ani hum laktana yam kanan moi request taugi akoi mase toholloi mase lanbu jawru khoi ngakpiu nga se maram de moi andhra pradesh ne cheng nga jerum asum chu hai leise pura akhoi all not is moina kalga loina thamma se paisa se multi-million rupees te moina pura chatpane maram de khoi pothok thok taba aduna mase farmalin si moina jarum gudra haina mase ate top state tadi thingre hairi manipur da su thingye na tar mane do hajiti zone su jol ayam zone dro mare ne do karmai tawina khangdirebo mase medical department na jambiri do kadang phajana jambiu adu cha batak akoi khre section ma pai si kadai digi no hairo lobham de thok pra phangi yarem ko local gi sin macha orsu masine khara koi tamukta di koi shafagane ni khalli nga chobu se matam khara cha dana lepna phagadra haibi samtang ai thamjage yes SSAI mas moi sama tolei mas moi oftenly mas check to gudamne no mo check to ru nate nini nate hafta amda onir surprise check to gudamne adu moi se koi se khuchabi leibra khangdene khuchabi leiradi lone jare adu di FSSAI no koi to koi blame to butai adu karmain to la ino adu karmain to se thoil no haibse you should also be the shareholder no department de pick rabani si to bahut check to budir kar regular nine to view matung da mu han thok tanaba haibisam dang thamjage tara saruk jai bidana chilam tam kai thuk piraga lengmi raktana saruk jai bidana ton ba issue sing amadi ngasi impala pungba pause singi maru pau khar khana bada saruk jai bibagi dama tangobo hanan thagache thagacheri ngasi gi dedam ELITETV gi news direct lo matang asi lotion jere suni mangin haije badani apa channel se adongi manak nakpa cable operators the conduct of your channel si MCTV Manipur cable TV GTPL khudanga channel number 991
975 दा फंगबिगनी मसिन नतरा को चैनल सी Facebook Instagram और YouTube दा फंगबिनी मन YouTube दा 24/7 को चैनल सी फंगबिगनी अदम लाइक तो बा शेयर तो बने सब्सक्राइब तो का एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन बार नंबी तना बेल आइकन नंबी तना को खुद खुद की बिजरीबा ब्रेकिंग न्यूज़ सिंग सिमता बु ये पुतुं चाब लव यू अदम नो को फीडबैक एंड सेशन पीबीयू अखोई ईमेल एड्रेस info@elitetv.in नत्रगा अखोई WhatsApp नंबर 9856236124 नत्रगा 8415875251 अदमना feedback and session BB Yagani. I don't know BB feedback and session Tabuk to talk about Matam Kudimakta, ELITETV in the same sound like Jay. I have home Tamzaraga, a Sigidi, Kajana Vethinijeri, Pidibis. अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपनगी मिनट कुंथ्रागी मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा मदे एप्रिलिया की अपांबा मॉडल सिंग सुपनदगी लुपा लिसिंग तरा खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंग चाबा पिजरे अकुपा मरोल की दमक कांटेक्ट तौबिराउ 9089895330 अमदे 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैवन अमदे संगाई प्रो खुदोंग चाबा सी मांगहनबिगनु ngasi mak contact taubiराउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई